Maju, maju. Gerak dong. Gerak dong. Gerak dong. Tenang. Ngeri. Gerandongnya ngeri. Kayak musing. Wah, ngeri. Musing. Ambekan sih, Bos. Santang sih. Sapi wedan ngene iki. Ayo, komah sedan lho. Komah wis sedan. Atul, Mas. Mungkin wedi karo wong ya lho. Ayo. Kaget ya. Edan, gerandongnya mubat mabit ngeri. Wedi wong. Kalau baru pertama kali ke pasar ya? Enggak. Udah lama. Nah, kandangnya masalahnya kan peteng mau nih Mas. Mana peteng, berarti nengkene padang. Kan Prabowo. Ayo. Gerandong kulino nenggon petengan. Cuma dilepas lagi. Cari acang dulu ya. Orang antel. Masih cuma kaget ya. Ini anak salah nakal, Pak. Iya ya. Sapedan ketemu sapedan. Gini lho. Sapi gas. Wah lagi sapi cuwili yo melu-melu. Padha edane iki. Walah. Sing bayi ki giras, Bro. Walah, musing. Waduh, metre. Gerandong ngamuk, gerandong. Gerandong ngamuk, gerandong. Oke, akhirnya gerandong sudah bersandar di pangkalan sapi. Oke, kita akan cari video selanjutnya. Walah, cukup boleh dewe. Nah, tuh sapinya buacak. Keadaan mulai tidak kondusif. Kondusif Ketemu. Oke, sampai jumpa dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.